Okay, sanibona. Wathi ngintshotshele kancane ku-real life ziyasebenza la umlungu angaze aqhamuke. Okay, buka-ke u-real life sesiwuphi. Kumele ngime kanjani? Kumele ngime kanje kuzobonakala. Okay, buka-ke u-real life sesikuphi-ke. Uyabona ukuthi leli bhodi lesi sikhala lesi la ngena khona. Ungena khona iphampu lapha phakathi la. Ungena khona iphampu yamanzi. Manje njengamanje sengiyavala la. Ngiyavala la kuzoba into kanje yabo. Ngiyavala la mangivala la ngizokhanda ngizovula umnyango la ngiphinde ngivula umnyango ngabe kuzokhona ukuthi ngingene izandla for mabe khipha iphampu in bla 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 lapha ngaphakathi. Okay. Size la. Yabona la sengifakile amabhokisi ama-2. La mabhokisi la kahle ahlaza izitulo. Yabo ekuse azitulo uhlala ecushion la uyavula kube ibhokisi ngaphakathi ufaka izinto ezifakayo nangale. Yabo ngofa phahla sengaphakathi njoba ubona. Yabo ngaphandle ukuthi angafa bhahlasa kusamele ngifa bhahlasa kuphela yonke lento le ngibulalele likhona nanga njoba ubona nalapha yabo ukuthi nje ngisapha bhahlasa inside kuphela. Okay ke usale kakhulu wena ivalo zami iqondile lapha yabona nje mfethu u-real life ke lenza uphinde ngishayele enye ivideo futhi sengivulile ivalo la ngemumva nalapha sengicomplete seku right ngenye indlela. Okay wena hlala nami nje.